Legacy Tangkhul Baptist Church Chennai we member ping na thumsai korali Krista we mingli ishishim kruwi ringapa salam sadale higata aman sakla kahai atam ilila jika kami wiwang yaw ko mali kuchung ka ning sidale arui ngshun ina na thumli muchut ngorum kangai Bible tuipamna Matthew agum magadashini tuicha kathum ena hapok laga phanga ena tangda jiwi alungli kapi sangka haiji pacing sa laga ngi hiaw laga idom machuk ngorum khawai sa se yaw recycle ro wang ena ina aksida pashoke Matthew agum magadashini tuicha kathum ena hapok laga phanga Jishuli shouted kawai yon chipun haira gaji pao yan kagasaya Judas na kasha tharan ni ngatayda pamong akoka ping ena arar pingli lupa thumra ji khuiwa miluida hanga kayon makalay mili shouted kawai yan kagasay hi I more sahaira atumnang hankai Jina itumli ki sagida Jia nowi otna Ana lupa ji korom shim Jiwi lungli horta hailaga Tui hawa Kala jiwi enat zat hailaga Angakat ti hawa Hi kringa rvawi tuine Aring shun Ina natumli Judas Iscariot tui maramena Judas Iscariot with mirinli pacing salaga ngahiawlaga machut barongaye Judas Iscariot thi kachiga thami khlaja aka jishui thi kshura jishui sakhamatha tingkum kathum kananai jishuli ngasopam ngayurpam laga jishui kamashida ngasotnaw akasalaga Verishi akasalaga Ali ot mangala milaga sakangata akasalaga ogtwiya ogtwigasa Judas Iscariot na ida hange Judas Iscariot na Jishu wi pau pa Jishu na tamjithaida khale sai korala shaye kala Jishu Kristali odram ngathami ida hange ka Judas Iscariot na Jishu Krista hi vervalak ka mikomo kala kaji pap madatu mane Judas Iscariot had a wrong understanding about Jesus Christ Jishu Krista hi vervane kaji hi ana pap tayon hawe jide taishin kukui malay tu mane je rikapta awit kangwi jiva pap tangwi hawe jide Jishu itum the verse 3 to 5 jili pa aka Jishu Christ tali Judas Iscariot na yorza haude Judas Iscariot na Jishu Christ hi vervane kachi thaisa se kachi wa ana me yorza mare da hange like you being Jishu Christ hi vervalak ke kaji ana taising ko kui pap kadahi malay pulung tu gada ana aling yurbam ngasopi ngasoda paza ngasoda zat rum salala ana Jishu Krista hi vervane kaji hi taising ko kui pap kada malay tu gada ali ana lupa thumra ena civil 30 civil coins ta hangi shapchiduliwa sinawi lubasa thumra ena yorza hawiji kala Judas Iscariot wi khangui kakhani baba kare baba wrong understanding pap tangwi ga hai dang kakhani na ba kiglaja ka wrong confession verse
verse 3 and 40 pa aka Judas Iscariot na pamong kare akoka bingli valaga ning taye jide Judas Iscariot na mui haire ki taye a yon haire ki taye ka ana Jesus Christa li ning mag taila vervali ning mag taila mi komoli ning tay hawe da hangte mi komoli valaga ning taye jide pamong kare akoka bingli va ning taye da Bible na matala kaina hangdalay lagi siya bing Judas Iscariot tada masakaway sase kasa akwa verbali ito mo'y kayon kaman kayon kalang sai kor verbali ning tay kaway sase kala awi kangui kakatumma panava wrong decision ahi decision khuyng wi hawe jide tui lep tui tat khuyng wi hawe jide ahi Jesus Christ li valaga ning dai kwai decision ma khuila nga khak chi kwai wi decision khui hawe je verse 5 chili pa ka analupa sa ji koron shim ji wi longli horta hai laga thui hawa kala ji wi ena Satailaga ang kakti hawa jide Judas Iscariot Jishui sakangata sagasaba Jishuli yorgazaba ji nga kakti hawi ji Matthew chapter 27 verse 5 jili mathala kaina ka bihaidale natum nala akushida pamilo Matthew chapter 27 verse 3 to 5 chili paka Judas Iscariot wi maramli mathala kaina changdalai lagi shaping itun na city li pamlaga more ayu ngate taida sangrok talai re mikumo hi more ka phungane Adam wi more wi wang ena itun more phungsere kipaka more magasamalai mane more magphungmalai mane thar chau ka hai malai mane Juvangena itum Judas Iscariot tada maring haila mati haila Judas Iscariot wi atazang jiva katine anga kakti hawe mikumo hi ning tiao na haya ka na kakti hawe je there is not place for cowardice on this earth today ning ka tiao ping wi wang og thili og thui kwai chaka malai mani che ning ka tiao pingwa phaning ka chuplaga phaning papa laga last awi atachang decision hiba wrong decision na khakati maningla apong malai thu mani che juwangai na lai gi she bing itum Peter Judas Iscariot matha haya se ka Peter tada Peter va ka thumsida Jishuli ka pikhaude ka thumsida Jishuli sata kwai tu khui kai atam tharang ye Jishu Kristali mathai manai da ka thumsida ana ka piktai morai sate ka Jishu ring lui kai chitrang Peter hiva Jishuli valaga Jishuli sampang laga ion haire da ning dailaga Yeshua Peter wi more pyaumi da Peter hiva sang sung mai kap kaja Yeshu Krista wi khutlai aga salaga mangla wi khutlai aga salaga pau kaja da aga ngasalu shidai itum Peter kathanga sakawai Peter katha ngasakawai sa se more sa hailala hangphat laga Bervali ning tailaga hamsang laga meter on laga oktui kwai sa se city lipom laga itum kamashunga mi pho avang sakwai sa se Tangkhul liva centenary miyon kaya karara church ko karara vareshi ko itum
karara vareshi akasada Tangkhul shaka revali Jesu Christali ngayurpam kaya mi pro avavasada itum Peter tada paukzada sakangata mission worker avavang revali magataya sai korahiva manglawi luipamne gala vareli kataya vare shipping sai korajiva oh mission worker ne manglawi luiwat kasami sere all the unbelievers are mission fields whereas all the believers Christians are mission worker itum vareli magataya mavare shipping na tam khuikapaya mi phu avava ngasa ser sei gji in a hankaine itum Judas Iscariot tada mok thui haila ka kapa vareshi Peter tada ning a day khuikathaya vareshi avava ngasa ser gwai sa sei gji in a ning khorikla kaina natum sai korli hangchi phung khangai ne ngana khui gai natum sai kor parvawi sok mi ngasa ser no amen